Yes, reka nizere ko ukomeje kugenda umera neza, nizera ko ibihe byawe bikomeje kugenda bimera neza. Ikipe ya Arsenal itsindiwe kuri finali ya Carabao Cup ibitego bibiri by'umusore Nico O'Reilly, umusore wagaraduwetinze muri ekipe ya Manchester City. Ikipe ya Arsenal yahabwaga amahirwe menshi ibasha kuba yatakaza kimwe mu bikombe bine bari bafite muri plani zo kuba batwara muri uyu mwaka wa 2025 2026. Byapfiriye he? Byose tugiye kubigana hamwe muri iki kiganiro, ndetse mbere na mbere manze Felicite abafana b'ikipe ya Manchester City ndetse n'abakunzi b'ikipe ya Manchester City. Igikombe cya 19 bari kumwe n'umutoza Pep Guardiola, ubona ko ari umutoza umaze guhindura byinshi muri ekipe ya Manchester City. Ku mpande zombi abatoza bari bagerageje kugenda bakora impinduka. Ugiye kureba by'umwihariko mu izamu haba ku ruhande rw'ikipe ya Manchester City bari babanjemo umusore James Trafford, ndetse no ku ruhande rw'ikipe ya Arsenal bazanyemo Kepa Arrizabalaga wagoze amakosa menshi muri uyu mukino, ndetse waje gukora n'amakosa byabyariye igitego ku ruhande rw'ikipe ya Manchester City. Hagati mu kibuga abenshi bari expectinga ku ruhande rw'ikipe ya Arsenal ko bari buze kubanzamo umusore Eberechi Eze uri mu bihe byiza, gusa yaje kugira ikibazo cy'imvune bari muri warm up, byaje gutuma ahita akurwa kuri liste y'abakinnyi bari buze kuba babanza mu kibuga kuri uyu mukino. Ikipe ya Arsenal yatangiye idomina nk'ibisanzwe, gusa ikipe ya Manchester City nayo ikaguma inyuma ikajya igerageza kugenda icungira mu mipira bacisha mu mpande kwa Jeremy Doku ndetse no ku ruhande rwa Antoine Semenyo, ndetse bagerageza kugenda bakireya uburyo, ariko ntibyaza gukunda mu gice cya mbere. Kuri ikipe ya Arsenal ni Arsenal twabonye ari nziza mu gice cya mbere, nayo yagerageje kugenda ikreya uburyo, ndetse biza kwanga ko yafungura amazamu bitewe n'umunyezamu James Trafford wagize umukino mwiza haba mu ntangiriro z'igice cya mbere, ndetse byatumye ikipe ya Manchester City iguma mu mukino, biza gutuma ikipe ya Arsenal igice cya mbere birangira ku mpande zombi ari ubusa ku busa. Abatoza ku mpande zombi bagarutse ndetse ntibakora impinduka. Ku munota wa 60 uwo bita Nico O'Reilly ku makosa y'umunyezamu Kepa Arrizabalaga aza gukora amakosa asohoka nabi, meme no ku gitego cya kabiri. Igitego cya mbere kijyamo ku munota wa 60, ikindi kiza kujyamo ku munota wa 64, bituma ikipe ya Arsenal iza kurangiza igice cya kabiri ari ubusa ku busa. Mutoza Mikel Arteta yakomeje kugenda akora impinduka, agenda yinjizamo abakinnyi bagiye batandukanya, ariko abenshi bakunda barebye umukino tugaruka ku kuntu ikipe ya Arsenal mu gice cya kabiri yagarutse iri hasi cyane, ikipe ya Manchester City iri ku rwego rwo hejuru. Umutoza yagerageje kugenda akora impinduka, hazamo Ricardo Calafiori nyuma yuko Pierre Hincapié yari avuye mu kibuga ahawe ikarita y'umuhondo. Umutoza yirindaga ko yahaza kuboneka indi karita itukura, azamunamo Ricardo Calafiori wagize match nziza. Abenshi bibazaga ati ni ukubera iki yamubanje ku ntebe y'abasimbura. Yakomeje kugenda akora impinduka, hazamo ba Martinelli ndetse n'abandi bakinnyi bagiye batandukanye, ubona ko ikipe ya Arsenal aribwo yatangiye gushaka uburyo yishyura igitego cya kabiri, ariko n'undi biza kurangira umukino utayihiriye. Ikipe ya Arsenal yahabwaga amahirwe menshi yo gutsinda uyu mukino nyuma y'uko ikipe ya Manchester City yari ivuye mu bihe bitayorohewe nyuma yo gusezerwa muri UEFA Champions League, nyuma yo kugerageza kutitwara neza muri shampiyona, gutsindwa n'ikipe ya West Ham, ikongera ikinyuranyo muri Premier League. Ariko kuri iyi nshuro Pep Guardiola yeretse Mikel Arteta ko n'ubundi akiri umutoza wo kwiga ku mafinali cyangwa se ku mikino mikuru yo gutwaraho ibikombe. Ikipe ya Arsenal mu bikombe bine, igikombe cya Carabao Cup kikaba kiragiye, basigaye muri FA Cup, bari muri kimwe cya kane, bari muri UEFA Champions League bari muri kimwe cya kane, aho bazakina n'ikipe ya Sporting yo mu gihugu cya Portugal. Ni ikipe ya Arsenal isigaye ku bikombe bitatu, ariko n'ubundi iracyari ya kipe ihabwa amahirwe. N'ubundi ntekereza ko kuba bavuye mu irushanwa rya mbere, haba Premier League, haba UEFA Champions League ndetse na FA Cup, baracyariho. Ubwo icyo dusigaje ni ukureba ese mu bikombe bine byari byitezwe, icya mbere kiragiye, ikipe ya Manchester City iragitwaye. Tunagaruka ku mutoza Pep Guardiola, akaba ari umwe mu batoza bahinduriye cyane iyi kipe ya Manchester City, kuko kuva yayigeramo iki ari igikombe cya 19 amaze gutwara, nyuma y'ibikombe bigera kuri bitandatu bya Premier League, ibikombe bibiri bya FA Cup, ibikombe bitatu, ibikombe bigera kuri bitandatu bya Carabao Cup, ndetse ukongeraho ibikombe bigera kuri bitatu bya Community Shield, igikombe kimwe cya UEFA Champions League, igikombe kimwe cya Super Coupe, ndetse n'ikindi gikombe cya Club World Cup kimwe
muri rusange bikaza biba ibikombe bigera kuri 19 kuri ikipe ya Manchester City. Ni ikipe ya Arsenal navuga ko yarushijwe cyane haba mu buryo bwa tactique, ugiye kureba uburyo umutoza Pep Guardiola yari yagerageje kugenda yarinya abakinnyi be, nanone wabakompera n'umutoza Mikel Arteta ukabona ko haba icyo kibazo cy'imvune cyagerageje ukuntu navuga cyamugoyemo cyane ko kubura umukinnyi nka Julian Timber, ukabura umukinnyi nka Eberechi wari uri mu bihe byiwe byiza, byatumye ikipe ya Arsenal irushwa cyane hagati mu kibuga, habuze umuntu ubasha gutwara iyo mipira. Yego yari arimo Declan Rice, ariko mvuga ko nta nimero 10 wari urimo, kuko Kai Havertz uvuye mu mvune vuba ni umusore n'ubundi wari usanzwe akina aba kuri bench. Kuba yabuze ibisubizo bya Martin Odegaard ndetse n'ibisubizo bya Eberechi, ntekereza ko ari kimwe mu bintu bikostinze umutoza Mikel Arteta. Kuri ubu ngubu amakipe yombi, abakinnyi bose bagiye kujya muri international break. Ikipe ya Arsenal izagaruka irimo iritegura imikino ya UEFA Champions League ndetse n'umukino wo kwishyura muri shampiyona, aho bazideplasa, azacamo match imwe bagahita bideplasa bakajya Etihad, aho bazakina n'ikipe ya Manchester City. Abenshi mu mitima yabo batangiye gutekereza ati ikipe ya Arsenal nitaba strong mu buryo bwa mentality, nitaba strong mu buryo bwa physiology, ikipe ya Arsenal ishobora kuba yatakaza ibikombe byose, kuko ugiye kureba match ikirangira abakinnyi bose ubona ko bahise basa nkaho bataye umutwe, ubona ko kabisa basa nkaho batunguwe. Nawe urebye zino resulta ziratunguranye cyane, urebye uburyo amakipe yombi yari amaze igihe yitwara, haba ku ruhande rw'ikipe ya Manchester City ndetse no ku ruhande rw'ikipe ya Arsenal. Felicitation ku bakunzi b'ikipe ya Manchester City ndetse n'abantu bari bayishigikiye, pole sana ku bakunzi b'ikipe ya Arsenal. Ubwo ni ugukomeza gutegura mu bindi bikombe bigiye bitandukanye, kuzareba uburyo bakwitwara neza muri rusange. Reka ngushimire, nshimire wowe twabanye muri iki kiganiro, nshimire wowe maze kuba wakora subscribe, uri umuntu w'ingenzi cyane, ndetse nawe utarayikora wareba neza niba warayikoze, ubundi ukibuka no gukanda kunzogera kugira ngo tujye dukomeza kugenda tubana neza 5 kuri 5. Njye mvane Ebu Fabrice in the sport move, reka tuzasubira ubutaha. Ciao ciao.